U selu Donja Borina kod Loznice na lokalitetu zvanom Mramornjača nalazi se starosrpska nekropola sa nekoliko očuvanih spomenika. Na jednom stubu koji je ukrašen predstavom mača i rukavice urezan je ćirilični epitaf koji glasi: "As se leži Mojsav Pripković na svoji zemlji na plemenitoj. U ko doba bijeh junakom i mil brati i gospodinu Novaku. Preroše me kako dijete svoje, ali smrt umorila. Žalu me družino. As se postavi beljeg Dragutin na bratje svojem. As se pisa Petko Štuk."